Hej, bok i lijepi pozdrav svima. Dobrodošli na lekciju iz gitare. Danas radimo power chords na gitari. Pa eto, bit će brza, kratka, jednostavna lekcija. Pripremite, naštimate gitaru i priključite se. Ovako, prvo ćemo učiti kako svirati otvorene power chords akorde. Na samo dva primjera, jednostavna. I što to znači otvoreni power chord akordi? Znači da će u sebi imati praznu žicu. Znači da nećemo tu žicu pritiskati sa prstima lijeve ruke. Evo, prvi power chord koji ćemo naučiti će biti E power chord. Najjednostavniji power chord na gitari. Koristit ćete kažiprst i stavit ćete ga na drugo polje pete žice. Evo, znači 1, 2, 3, 4, peta žica, drugo polje. Eto. I sada uzmite trzalicu i okinite šestu i petu žicu u isto vrijeme. Ovako. Evo još jedan put. Eto, znači ova šesta žica je bila prazna, a ovo je bilo drugo polje. Sada možemo napraviti još jednu varijaciju. Možemo ovaj kažiprst koji smo pritisli ovdje spljoštiti na način da obuhvatimo pritiskom i ovu žicu ispod nje, znači ovu četvrtu, vidite? Evo, znači spljošten prst i sada je na drugom polju pritisnuta četvrta i peta žica u isto vrijeme. I sada ćete gornje tri žice udariti u isto vrijeme. Ovako. Još jedan put. Eto. Probajte još isto razviti vremenom vještinu da kada pritišćete to drugo polje ovako spljošteno, da na neki način dodirnete ostale žice, ali ne pritisnute. Znači ne pritisnuti da ne dobijete akord, nego da samo nježno dodirujete ove prve tri žice, da budu ovako zaštopane. Čujete zvuk? I onda kad udarite cijeli power chord, možete u principu udariti po svim žicama, ali će se čuti samo gornje tri note. Znači šesta žica je bila prazna, ove dvije su bile pritisnute, a ove prve tri smo lagano dodirnuli sa kažiprstom. Znači to je vrlo važna tehnika, ne samo za power chord, nego i za druge ostale akorde na gitari. Evo, i to je bio E power chord na dva različite načina. Jedan je bio ovaj, sa jednom žicom i onda sa dvije pritisnute žice. Slobodno ga još malo provježbate prije nek idemo dalje. I ako ste spremni, možemo koristiti i drugi otvoreni akord danas. To će biti A power chord. U principu isto ćemo svirati ko E power chord, samo što ćemo se spustiti za jednu žicu dolje. Znači ovaj kažiprst ćemo pritisnuti na četvrtoj žici, drugo polje, dok ćemo ovu petu s njom zajedno svirati praznu. Ovako. Pardon, znači peta i četvrta. Eto. I sada isto možemo napraviti kao u E power chordom, možemo nadodati još jedan ton, da spljoštimo ponovno kažiprst i pritisnemo četvrtu i treću žicu zajedno. A ove prve dvije, naravno, samo dodirnemo tu nježno sa kažiprstom da one budu zaštopane. Evo ga. To. Tako je. Znači E power chord je bio ovaj, a power chord je bio na žicu dolje. Kada bi pogledali samo strukturu tog power akorda, ako ste se ikad bavili bar nekakvim osnovama teorije glazbe, znači ova šesta žica bi bila prima, prvi ton, onda bi ova peta žica bila kvinta,
zato se i zove power chord jer ima kvintu u sebi. A ova tu četvrta žica bi bila još nadodana oktava, znači jedna oktava višlje kad spljoštimo prst. I onda su ta tri tona prima, kvinta i oktava. Ili možete svirati ako pritisnete samo jedan prst, odsvirate samo primu i kvintu. A s ovom oktavom kad spustite ga malo samo podebljate. Isto u E5, isto u A5. Međutim, ako niste upoznati s tim izrazima sa kvintom i oktavom, nema veze, napravit ćemo i video za to. Bitno je da ste uspjeli za sada pohvatati. Ovo su bili otvoreni power chords, ajmo sad napraviti pomoćne power chords. Recimo, napravit ćemo A power chord opet, ali ne ovaj otvoreni, ko malo prije, naravno, nego pomoćni power chord. Znači, pomoćni A power chord se svira na sljedeći način. Pritisnite peto polje na šestoj žici, to je nota A. Zato se zove power chord i tu će vam stvarno pomoći ono znanje nota na gitari. Znači, ako još niste pogledali taj video, ako niste svladali bar djelomično note na gitari, imate link u ovom videu za kako naučiti sve note na vratu gitare. Znači, vrlo poučna lekcija, jako će vam pomoći za ovaj dani napredak. Sada ovaj tu na petom polju prst ostavimo i na sedmo polje, znači za dva polja više, nadodamo treći prst, prstenjak. Evo ga. I onda odsviramo, vidite, šestu i petu žicu zajedno. Tako je. Znači vidite, odsvirali smo prvi i treći prst smo stavili na peto i sedmo polje, za jedno polje razmak između i ovaj treći prst je bio na jednoj žici još ispod. Evo, pogledajte. Eto. Sada možemo dodati još jedan ton. Kako smo bili spljoštili tu prst na ovim otvorenim power chordsima, sad ćemo tu ovu oktavu nadodati sa malim prstom. Znači ovaj mali prst samo nadodajte na sedmo polje, znači na isto polje kao ovaj prstenjak, na žici ispod, malo ih pritisnite, stisnite ih ovako i odsvirate gornje tri žice. Eto, tu isto možete koristiti onu tehniku štopanja žica da s ovim kaži prstom samo nježno dodirnete ove prve tri žice da se ne čuju. I na taj način ćete moći malo osloboditi ovu desnu ruku. Sad ćemo odsvirati E power chord opet, ali ne ovaj otvoreni power chord, nego ovaj tu. Znači, kaži prst će biti na sedmom polju pete žice, ovako, vidite. Znači, skroz na sedmom polju, ali pete žice, to je nota E. Ovaj treći prst opet za dva polja višlje na deveto polje i na žici ispod. Znači, ista fora ko u onom prije power chord A, jel tako? Znači, u A smo imali ovo, a tu opet imamo isti razmak, istu formaciju prstiju, samo za jednu žicu niže i, velim, kaže prst na sedmom polju, treći prst na devetom polju. Evo, to je isto E power chord. I ovdje opet možemo nadodati u toj još jednoj varijaciji mali prst opet ispod trećeg prsta, ko malo prije na A5 power chords. Evo ga. I sad opet naravno s ovim možemo zblokirati prve dvije žice i opet imamo taj hvat. Evo ga. Eto. U ovom slučaju čak možemo koristiti i praznu žicu. No ako ne želite da se ta prazna žica čuje, možete ovaj srednji prst samo spustiti lagano i na taj način ćete zblokirati ovu šestu žicu, ako ne želite da se čuje. I onda naravno možete sve žice udarati slobodno, a samo će se čuti peta
četvrta i treća žica. Eto, to bi bila ta priča oko power chords. Napravili smo danas, znači, otvorene i pomične, znači ovi su pomični. Zašto? Zato što ovaj tu hvat, recimo ovaj A5 power chord, ako dobro znate one note na gitari, ponavljam iz onog videa, onda možete samo isti položaj prstiju prebacivati dalje. Ko bare akorde, znači kad naučite jedan hvat bare akorda sa 6. žice, onda ga samo, ne znam kada se izrazimo, ali evo, copy-pastamo dalje po vratu gitare, međutim, jako je korisno ako znate koje su note na gitari da se brže snađete. Pa, na primjer, to je u ovoj poznatoj pjesmi od Nirvane isto. Vidite, ja sam zapravo samo jedan te isti hvat prebacivao. Vidite, uvijek je taj hvat. Sada ćemo naučiti dva lagana, brza, jednostavna primjera koje možete koristiti za power chords. Možete ovako, znači ovo je bio Fis power chord, pritisnite drugo polje 6. žice, znači to je nota Fis, nadodajte mu taj treći prst i mali prst, ispod dajemo onaj cijeli power chord i evo ga, to je ovako tu bilo, znači to je drugo polje 6. žica, četvrto polje 5. žica i četvrto polje 4. žica. Isti ko onaj A power chord, samo smo ga prešaltali na drugo polje. Eto. I sada ga odsvirate i pomaknite taj isti položaj za dva polja više. I lupite dva puta. Znači ovako. Probajte vi i kliknite play kad ste spremni. Znači imali smo. I sad opet se vraćamo na drugo polje, kaže prst. I opet imamo jedanput samo četvrto polje. Evo. Ako niste sad shvatili, shvatit ćete, ja ću vam svirati jako polako ovaj riff. Evo, ste uspjeli primijetiti koja je to pjesma. Girl, you really got me going. Evo, to je znači You Really Got Me od grupe The Kings. Evo ga, znači samo smo šaltali ovaj pomični power chord po drugom i četvrtom polju sa kažiprstom i ovi prsti su islijedili. Jako jednostavno. Još jedna lagana pjesmica za kraj, to je Eye of the Tiger iz filma Rocky. Znači imamo ovaj tu C power chord, C5, to vam je, znači, kaže prst na 5. žici 3. polje. I naravno, ako je kaže prst na 3. polju 5. žice, kako formiramo sad power chord? Pa ovako, dva polja višlje, tu i ovako. I sad sviramo sljedeće. Izostavimo zvuk kada sviramo power chord, znači sviramo jedan put. I onda imamo to opet, ali za dva polja niže power chord. Užite, znači imali smo prvo polje, opet na treće. I onda opet imamo treće polje, kaže prst, prvo polje.
treće. I onda imamo opet treće polje. I onda šaltamo se na 6. žicu, na G, power chord. Znači samo smo bili pomakli identičan položaj prstiju na žicu više. Odsvirali smo ovo. Treće polje na 6. žici i sad samo pomaknemo na 4. polje kaži prst i to je kraj. Eto, bit će vam sad malo jasnije kada vam odsviram nekoliko puta sporije. Još jednom. Eto, ako vam je još teško svirati sa ovim prstima, možete koristiti mali prst samo, ili treći prst, i samo svirati 2 žice po redu, kao ona jednostavnija verzija power chords, kad imamo samo primu i kvintu, ovako. Eto, ili sa malim prstom možete hvatiti sedam. Eto, znači prvi primjer je bio. Drugi primjer. Eto, to bi bilo to za danas. Ovo je bila lekcija o power chords na gitari. Nadam se da vam je pomogla, da vas se inspirirala za daljnje učenje sviranja gitare. I eto, kao i na kraju svakog videa, imate dolje u opisu videa link za podokagitarezagreb.com službenu stranicu gdje možete saznati sve o upisima za tečaj gitare Audio Zagreba. Znači imate grupni individualni tečaj, upisi su kroz cijelu godinu, imate kasnije i ljetni tečaj u srpnju, pa eto, ako ste u blizini javite se. A što se tiče ovog video YouTube kanala, slobodno se subscribe-ate ako već niste, znači pretplatite se na ovaj kanal i dobit ćete obavijest svaku srijedu u 7 sati na večer kada će doći novi video, nova lekcija iz gitare. I eto, nadam se da vam je ova lekcija pomogla. Vidimo se iduću srijedu. Lijepi pozdrav!